Clear to le ngai thatu te ninga ni chibai le vek ule tun truma chuan ni n.vanlaiphai Champions League stage an chin fen na lama train bul kan tran anga inkhel result ngai nom tak soitur om no la chung te chu kan clearin kan ngai thla ho anga football Thu Leng te po chumin no lama chuan kan clearin kan ngai thla ho le bok don nia Europa football ma inna lian le ngai lutlo UEFA Champions League stage top na zana inkhel monom taka English Premier League club Arsenal chon point thum an hlo chuaka league stage a chaklo neilovin ankal tuanga tin table mashuai tu ni chung hian last 16 anin pet kai ane ni zana inkhel monom taka hian Arsenal hian goal shot tum som pakwa an neya mikhol team kairat Kazakhstan League champion la hian goal shot tumli an nei ve bok inkhel pumpui thira ero kanrin lok angein Arsenal team anchung nung filor laka kairat team hian angam lo le Emirates Stadium a inkhel borok tangzeta hin minute ni na rei takliam wanga cholron kirle ta kai Havertz a true ball pek thatak chu geukare song gola apet luta dinglam kila apet lut chiang le gola lu nu rei lo te kairat team hian an countera heta trong hian kala fury chu tru lo takin a fall Jorginho chu box sunga apot luwa penalty a choi penalty hi kairat tan Jorginho penalty lo chok tu chang gola a chantira an siphor a sut minute som parukna goal moi kan mole ben hoi chan ball thatakin dinglama a vor phaya kai Havertz chan lo la chatin kairat defender pani abum nowa velam kila moi zatin a thoi lut ane liam wanga a chol wangwang nu aron kirle na game goal khatle goal assist anei tin ane chu minute som thum parukna dinglama tanga kai Havertz ball pek thazet chu Martinelli chong gola apet luta offside wanga pom anilo zeta mase video assistant referee endikani nuwa ero goal hi pom sak anile ta thong kai Havertz goal ni lutur assist na ani chi bok first half goal dang alubel zui talova second half minute somriat pariat na Arsenal tang Gabriel Jesus ang goal akhunga mase hei ero pom ani talova video assistant referee endikani nuwa a offside threat ti mucho ania Jesus a goal he tira pom mase nuwa an nu kirta ane hun top ma shet minute som ko palina velam sir tangin gromiko chon thatakin ball aron cross sa Ricardin ho chang gola tawlutin dinglam kila moizetin atawlut ane tun nai chawa Arsenal team hi chak thin ma se goal an chho thei angreng khop maya clean sheet an nei thei meu lo chu ani bere tian table tharber league stage an kharna Arsenal hi khelriata chakvekin point somni palinen la 16 anin pet kaya an neta kairat ero point khatbak lo chuak lovin table mongbera omchungin inna lahi anmang thata ane English Premier League club dang Liverpool lam eroin olsam taka point thum lo chokin next round an luta an khingpui Karabakh FK chu seruk fai ngutin an sop hein khelan Liverpool hi van nei deuh phe se chuan goal som pathum vel khung thei din muna an dinga goal shot hi trum som thum pali te meu mai an neya Karabakh heng goal shot trum rukbak an nei lo ane inkhel pumpui thlera po Liverpool an chung nung filor hle Enfield ta inkhel minute som pangana Dominic Szoboszlai corner pet chu ekitike chon lo tau koi Kevin McAllister tan atok chau thunga Karabakh goalkeeper ko cha chon lo dang ve zau ma se goal line apel ta thawa McAllister goal mang hian Liverpool hian sikhat fain ma an hruai minute som ni pakhat na ekitiken athiam zealan tirin ball thatakin alaluta box sponsor ta ding Florian Wirtz tan ball apepheya ani hian velam kila marzetin apet lut ane second half minute somli pariatna box bona Mo Salah chon free kick lo chuakin ama hian apet zui ngala velam kila goalkeeper din nalama moizatin apet lut ane apet ko hle minute somnga pasari ain her chuaka Van Dijk kan ball thataka vor lutin ekitike hian heta hin atho hlok leya defender pahni moizata abum nowa velam kila thatakin apet lut ane minute somru pakhat ain her chuak le box chunga ekitike chon ball la lutin ama chi ading McAllister tan ball ape pheile ngala
ani hian van nei thlak taka pallutin singa fain ma an hruai zuita ane McAllister an goal ni akhungna ani chia bok khun top ma hret minute somkwana engumo ha chon veilama box chunga tlan Van Dijk ball apeluta ani hian rang taking Keisa tan dinglama apelle Keisa hen dinglam kila ped lutin siruk fain ma an hruaya anin 1-2 apui hem hle hemi nuairo goal dang alubel zui talawa Liverpool hen point hum hlutak lo chuakin point som pariat nen league stage an khara pathum na ni chungin last 16 anin pet kai zuita ane an neta karabak hen van nei hleya khelriata point som hlo chukin somni pahni na an oma playoff khel turin anin pet kai chia ane Chelsea lam point ne na changin point hum hlutak an hlo chuaka Italian Serie A champion lai Napoli chu goal thum goal nin an ne he in khel hin mol nei tu Napoli hiang goal sat tum riat an nei ya Chelsea hiang goal sat tum ruk nei ve thungin in pass dik konga Chelsea an chung nung zoka ain khel shima ero anin tum tok ang reng view mai he in khel hin minute som pasari naleka Reece James an free kick pe tin wan chun alkutin alobeng per pala penalty achoi penalty hi Enzo chan veilam kila pedlu tin ma an hruai zuita ane minute somthum pathum na Santosa ball clear tru lo tak atangin Napolian goal an khong a ball clear hi hoilan chon lo dang per Kevin Vargara chan boxa atlan lu puya Fofana chiang zeta avir kol khum nuwa dinglam kila apet luta an sipur asud minute somli pathum ain her chuaka veilam sira free takin Oliveira chan ball tlan lu puyen ko zetin ball cross anaya hoilan chon mar zetin veilam kila apet lut Chelsea player te an chiman me ulo ane first half Napoli hian anmamo tak point lo chuakin playoff khel phak theidin huna anding man ma se second half Chelsea an comeback ka minute somruk pakhat na palmaran cool taka ball tlan lu puyen box pona ding Joe Pedro chu ball ape pheya rin lo dewin lazet a train Joe Pedro heng goal shot anei thut dinglam kil top corner a ball a hlap luta moi tak ane an sipur asud zui bok minute somriat pahnina palmar changkul tapin ball atlan lu puile ama ding Joe Pedro chu wa peleya ani hian chak takin ball tlan phei puyen box dinglama ball atlan lu puya veilam kila chiang zetin apet lut ane an comeback na ani chiam bok hemi noi goal dang alubel zui talawa Chelsea han point an mamo tak lo chuakin pakuana last 16 lut phak lo chin a train parukna anin suan chawa direct in last 16 chu anin pet kai zuita ane an netak Napoli lam ero point riat bak lo chuak lovin somthumna an oma inalahi anmang tha zuita ane ni zana in khel ngai event lober kan ti thei anga game ro puibik in khel mu nom taka Benfica lamin an point mamo ang tak an lo chuaka Jose Mourinho danglam na thlen thrin chon danglam na thlen leihin kovel mi pui barakhai zok turin he inel na champion ngun berle nu man hei tha mai ani poina alo en kolto Real Madrid chu goal nin an ne he in khel hi chu film siam tuina adu dang taka film asiam as edit that le vek te po a ang kan ti thayang chu Jose Mourinho a special na alang le te po kan ti thai hi lang Benfica Stadium in khela hian Mourinho wanau te heng goal shot tum somni an neya Real lam heng goal shot tum som pali nei thongin in khel pumpui thlera ero Real an chung nung theta Benfica lam ero awa nei zoka an tang ta thong he in khela minute som thumna dinglam atanga Raul Asensio ball vorlu thazet so Mbappe chon gola atau luta sikhat fain ma an hruai minute som thum parukna Benfica hian an countera dinglam atanga Pavlidis a ball ron vor thazet chu Selendram chon gola atau lut vele first half hun top ma hret minute somli panga na Benfica in corner an peta trulo takin shawmaini a fall box chunga hian Otamendi chu alo pot lupeka penalty a choi zuita ane penalty hi Benfica tan Pavlidis chon petin dinglam kila ko zetin a pet luta first half goal ni goal khatin ma an hruaita ane second half an trana minute songa palina Pavlidis an box chung veilam tlan Pavlidis on box chung veilama tlan Selendram chu ball ape pheya ani hian Raul Asensio abum zeu nuwa
veilam kila ko zetin apet luta korto tan dan man ngai na awm lo ane minute somnga pariat na arda guler chan box ding lama ball ala luta chep takara tanga ball ron thai chokin Mbappe tan du thu samin atok chia veilam kila pet lutin an be sei anung Benfica lam ero mashroi tu ni ma se an lom lava playoff khel phak somni palina train an chuk chia playoff khel phak turin gol khat khong an lamamo ane minute som ko pahni na ain her chuaka Raul Asensio chon Bereiro chu chiang zeta tlo tluin second yellow card amuwa red card manga no chu ane hemi no minute som ko parukna Trubin ball pe hemi no minute som ko parukna Trubin a ball pe chu tur chu Mbappe an pet khaling gola apet lota ma sepom anilo Rodrigo alom lo khop maya a complain na sa hle ma se hi apoi zauta second yellow card manga remni in red card manga no chu ani zui bok Benfica team hian nor zui zelin minute som ko pasarina free kick Benfica hian an hlo chuaka goal an mamoti rin ria hian Mourinho chan an goalkeeper Trubin po phei turin ati free kick hi Arsenal chon petin Benfica atan an goalkeeper Trubin chon ataulut lol mai goalkeeper in an tawlu hi awang thin khop maya ma se hei chu danglam na thlen tu anitlat veilama tawin kor tu tan tan man ngai na aum lova an mamo ang tak goal khat chu an khung le ta ane chu po goalkeeper khung ni hian last 16 lu an be sei na playoff khel turin an tling zui ta ane playoff khel phak china an lut chi bok Mourinho nge adang lambi kan ti thei zelin arinom soitak ng ti hian Benfica hian thil theilo turanga ngai chu an thlen tira Real Madrid an ne tak awang hian table hian be seina an nei to lo tluk kan ti hi point ko nen somni palina playoff khel phak chin che an lut chawa Mourinho dang lambi ka kan ti thayang chu Marcel team hi an le pel che ane Real Madrid lamero an zialo ang takin last 16 direct in an qualify phak lova khel riata point so panganen pakwana an chuka playoff an khel angai don ta ane inke result dang hi han sei chho vele par donila atam ang renga chu wangchon adang te hi chu a briefly kan han teang chi kil kel khan kan ti don lo ane inkhel danga champion tura rin kai dang Barcelona po an chaka Copenhagen chu gol khatin an ne he inkhelan Copenhagen tan Victor chun an golom chun a khunga Barcelona tan Robert Lewandowski Lamine Yamal Rafinha le Marcus Rashford ten goal an khunga an mamo tak point an hlo chuak Barcelona tana alomom emem na bik chu teibula pakwana tangkhanin pangana anin suan chawa last 16 direka qualify yen an tlap melma Real Madrid hi ama anom na pakwana an chuka playoff khel ngai anni kan ti kha Barcelona tan hi alomom dang dai bik riau turangai ane PSG lampo an chakle talawa an khingpui mi khol team English Premier League club Newcastle United nen goal khat ve in pe hin an train he in khelan Paris Saint-Germain tan vitin ha chon minute riat na ma an shroina goal a khunga Newcastle United tan Joe Willock chon minute somni pangana an siphur asut goal dang alubel zui talawa champion lai team hian point khat an hlo chuak ti hian table tharbera Paris Saint-Germain champion lai hi season liamta ang thovin som pakhat na an oma point som pali hlo chuakin playoff an khel angai don ane anin ne tok puitak Newcastle United lam hi point som pali ne som pahni na anom ve boka playoff an khel angai ve don bok Italian Serie A table ma shoi mek tu Inter Milan in an che that an chun zom thonga mol nei tu German club Borussia Dortmund chu Sydney fain an ne he in khelen Inter Milan tan minute somriat pakhat na Dimarco chon ma an shroina goal a khonga hun pek bel minute som ko palina NDGF chon an goal ni na a khung le bok ti hian table tharbera Inter Milan hi point som pangan en som na anin suan chawa point thum hlo chuak ma se playoff an khel anga yang Borussia Dortmund lampo point som pakhat nen som pasari na an oma playoff an khel angai ve don bok English Premier League club Tottenham Hotspur lameroin point thum hlutak hlo chuakin Premier League a talboi deuh ma se Champions League kairo direct in last 16 an lut
Tottenham Hotspur team tan Randall Colomoni chon goal khat akhunga Dominic Solanke chon goal khat akhung ve bok tihian table tharbera Tottenham Hotspur hi bai sei pha ba ka chetra yin an game khelu nong panga trumli an chaka point som basari nen palina ni chuin last 16 an lut an ne tak Frankfurt lam ero point li nen somthum pathum na an oma innel na hi an mang tha thong Manchester City ne tu Bodo lam point an che that chun zomin thilmak an thlen tir chho zela Bodo lam hian an king pui mol nei tu Atletico Madrid so goal khatin an ne an phur laklo te po kan ti thayang he in khelain Atletico Madrid tan sorlot chun an golom chun akhunga Bodo tan Frederick le Kasper Hokten goal an khunga point thum hlutak an hlo chuak tihian table tharbera Atletico Madrid hi point som pathum nen som palina omin direct in last 16 unqualify phak talava playoff an khel angayang Atletico Madrid ne tu Bodo lam ero City le Atletico Madrid laka point thum an hlo chota ka wang hian bultran thalo ma se point ko nen somni pathum na playoff khel phak china an oma an che chelo khop mai English Premier League club dang Manchester City lampo an saka har salutuk lavin Galatasaray Turkish champion chu Sydney Fayin an ne Hein khelain Manchester City tan Erling Haaland chuan minute som pakhat na an goal ma hruai akhunga minute som ni pakwana Ranger ki chun an goal ni na akhung le har salutuk lo hian point thum an hlo chuak tihian City hi khel riata point som paruk nen direct ala 16 khel phak chin pariat na an oma an van nei hle an neta Galatasaray an van neya point som nen som ni na omin playoff an khel phak don ane German Bundesliga club Bayern Munich lam point home an hlo chuaka mol nei tu PSV chu goal khatin an ne he in khelai PSV tana an golom chun hi Ismail Sabiria goal khung ani ya Bayern Munich tan Liam Damkor Jamal Musiala chung goal khat akhunga Hurricane an thiam puipa chun goal khat akhung ve bok he in khelai minute som ko palina PSV player Mauro Junior chu red card mang no chu ane tihian table tharbera Bayern Munich hi khel riata point som ni pakhat nen pahni na ni chungin last 16 direct in an luta an netak PSV lam ero base na sang tak han nei ve ma se point riat nen som ni pariat na an oma inela hi an mang tha ane in khe result soitur omno la amai ro chu khang club len kan hanti kan ngai ven chin te khan ni tamai se table hi han update le shrim donang o table a hian in direct a lut phak china Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisbon le Manchester City te an oma playoff khel tur hian Real Madrid, Inter Milan, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabakh, Bodo le Benfica te an ve bok heng ho bak zong Marcel Pafos, Union SG, PSV, Athletic Club Bilbao, Napoli, Copenhagen, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Praha, Villarreal le Kairatero innela hi an mang tha angai ta ane ole khati chin ha inkhe result chuni tamai se kim changkil kela kan ti don chuan arei lutuk dona boring manang chuwang chuan football thulenga lut chhodai meng o ni zana ma khan Fabrizio Romano aron tarlan danin Endrick chu Real Madrid chon chotir antum lava tunhaya English Premier League club Chelsea le United ten helma se Real Madrid hian Lyon lama ankal tir wang hin chotir an phalti na ani lo thu an soya Endrick chu an machop lo tur hun rei tak chung mi poimo ani tur thu an soi hetiang ani ta ga chuan Leona an chotir he chu intoi hriam tura an du na mai ni in alanga angeta chotir an tum lo a ang hle Fabrizio Romano atarlan dan vekin United lampoin an striker Rasmus Højlund chu kaukir an tum lem lava kaukir kan ti hian an ti ma inlan le turin an du to lem lo ti na ane Napoli tan che chhelu tuk lo ma se United mithi atlung lu tuk lo ni hin alanga an team game kheldan le a kheldan chu ain mil lo nin an hria ni tura ngai ane United team hian angeta leidu anom chon shal an phal thu an soi Di Maria point ni jang khan thu thar aneya
Jose Mourinho chu afak le Di Maria chuan Jose Mourinho hi tundin huna coach Traber ania number 1 ani ti hi ka soidu ani mitam takin ani hi athalo tin an soya ami malnun mai baka a coaching career te hi aro puilo te soitu an omani chun mi mol an ni mai kalo shon towa ani hi mero pui tak ani ya team chete po thatak ka kai hroi thei ani chuwang chun ani hi kapa angluk ani ya football huang coaching a chun number 1 a thaber ani tin asoi Jamie Carragher point thu thar aneya Liverpool team chun la 16 lut ma se champion no moi an choi lo chuan an che thwa te soitur an ni lo tin asoi Carragher chuan Liverpool team sumhan han enta ula pau million zali somnga vel chuang an se nga Ernest Lothian sum amang nem hle ane chuwang chuan hetiang sum amang ani chun champion no moi a hlo chuak tur ania a hlo chuak lo chuan a khesi a serious leang ban helpo atokin karing tin asoi kumsang ni somni panga chunga transfer a sum kan le player shal chungchang an record te chun ni jang khan an ron release sa ni zan lama khan FIFA lamin an tarlan dan chuan kumsang ni somni panga chung khan an noi inziak lut zinga transfer hi singni sangli zanga somnga pariat lai aum hemmaya henga tanga sum omza thi sum chevel tinani chu US dollar billion som pathum point bial pariat vel lai ani hemmai tam tak ani heng zinga player lawlu nana sum an man tam na bernia an soi an chu dana chuan Liverpool in Alexander Isak an senglu na khani hin an chut bok kan hria tangin transfer a sum a che tam thin ang reng khop maya kumsang ni somni panga chung po yin US dollar billion som pathum ve lai a che tinani chu kumsang ni somni pali a yin sum chet na hi zazela pasarin apung ni hin an soibok Chelsea team ina senglu tuma an helmek ma se khelna tlapina chotir an phallo Jeremy jacket point thu thar aron neya mediaten an komna jacket hian chu adu thu asoi ni in antar lang tatlat mai France defender tu naren steam tana inlan mek jacket hi tu hnai loka khan Fabian atarlan danin Chelsea hian athupungin mimal in remna an nei puya club anvadora an hlo tling talo ane hemi chungchang hen jacket hi alom lava club ho tu te hnena chuadil na athelut ni in an soita transfer kongka ain khar ma nge hin Chelsea team hen senglo antum arinom Carragher po angeyom ngain angeyom chun zom se la nizan lama ve khan mediaten an zona chu changin tundin hmuna Liverpool transfer hi amak ka ti hle ya transfer kongka kharta ka Liverpool in Isak an senglut kha kala hre thiam theilo ane an mamo lo ti achianga tundin hmuna po an boina chu player an senglut tam lutuka Isak hi senglut lo se tu na hian an che thazokin karing ane ani na taka chuan Liverpool team ina an mamo chu Declan Rice tiang hi aneya chu tiang chu 11 tlar malam anin label zela chu an boy pha na ni in kai chuan ka ngai ti hian Carragher chuan asoi Fulham lampoin ni jang khan thu thar an neya be seilo takin City team tanami tangkai ni chho tu rangai Oscar Bob chu an senglo tur thu an puanga in remna an nei to thu puangin Fulham lam hian amana pau million somni pasari an seng dona City nen hin in remna tlonting an nei ta ane Fulham lam hian Oscar Bob hi an thral chuak vele ani chuan zazela somni an thral na chu City hian an chang vele dona chu in remna an nei dan ane voinlama medical test anei dona zanin lama chun anin senglut fel tura ngai ane Harry Maguire point ni jang khan thu thar aneya United team defender hian contract har Aziebel doni hin an soi tun hnai loka Harry Maguire hian season kalmek atop huna free transfer in Chelsea zom atum ni te point an soi hiala club dang lian tak te point an helmek amai ro chu United team hian contract chungchanga an be chho tran ta mangura po hian o atidon ni hin an soi to United tran tu te tan thulo mom ani tura ngai ane Arsenal lampoin ni jang khan thu thar an neya transfer kongka in hongme ka rol thar mabak eng takne kumsong pasari leka upa Igor Taijon chu senglu antum bangin thom leng ma se tun transfer a senglu antum lo niin an soile hei hi omze ber chu Taijon hi Arsenal team hian andu thawa
ma se sum neya hanlak lu ai chonin season kalmek atop huna free transfer a senglu antum do ni hin an soita amai ro chu che chol theina chan sero asang le tundin huna blackburn rovers striker hi united le aston villa te point senglu antum meka free transfer a senglu antum ma hian club pani te hian makhal thut theidin huna anding thong Fulham team tana loin lanto Danny Murphy point ni zang khan thuthar aneya Liverpool chan Trent Alexander-Arnold so senglu to lo tura adu thu asai Danny Murphy chuan tundin huna thutlukna asiam suala apoi kati puye amai ro chu ama du tu le ama mangai tu club Liverpool team ama siam niam tu aphat sana chuta chon Real Madrid apanta ane Real avatui tlalawa Liverpool kir atum le niin an soi hei hi chu affair lava Liverpool hen phatsan tu hila kir to lo se kadu le ti hian Danny Murphy chuan asoi Manchester United point ni jang khan thu thar an neya AC Milan na train Rafael Leo chu senglu antum mai theini hin an soi Ineos United club ho tu lamte hian tundin mona Leo senglu tur hian amana po sum the chuanol antuma Milan lampoin shal an phal mai theinia an soi mek Rafael Leo mana team tokin atarlan danin United hian Euro makta doi somriat ve lai chu the chu antum ni hin an soi team tok lam vekin atarlan danin Arsenal lampoin striker thar senglu tur anmel ni hin alanga Andre Barta chuan Euro makta doi zavela senglu theitur azong mek ni hin an soi Arsenal hi tundin huna an boina ber hi striker tha chungchanga ania Gyökeres selka beisayan muchi eloni tura ngai ane mithar senglu tur anjong ta chuk mai Chelsea lampoin ni jang khan thu thar anneya an team chosan mai turanga an soimek Enzo Fernandez mana Vinicius Junior chu an phu don ni hin an soi vele ta hemi chungchang hi Spanish media te chon ni jang khan antar langa Enzo Fernandez du to Real Madrid nena hian amana Vinicius Junior chu in thleng puya antum ni hin an sei tinani chu athlen dik thei kan bei sei pui hlomem le FIFA best player le Ballon d'Or award dong to Ousmane Dembele point thu thar aneya Saudi Pro League chon senglu antum ni hin Sky Sport News son antar lang Saudi Pro League lam hian in lak that antum khop maya an short list kan hanti angchi mingpo abon le tuema ber chu an senglu le arinom nge boka chumi tan chuan Ousmane Dembele poi an machopa atel thu an soita ani Liverpool lampoin Adam Wharton chu senglu tumviuma se sumthe chuanol an ngai arinom tatlat maya nizan lama hang Crystal Palace lam chuan Adam Wharton mana pau million zavel tal an phut thu an soi tatlat mai Liverpool hian the chuan in huamangem tero zona lian tak ani English forward Chelsea Zamatifu talo mai Raheem Sterling point club anei talava nizan lama han Chelsea chon inrem na anei pui angin a contract anti top tak thu an puanga free transfer in adu ber club azom theidon ta ani England international player hian Stamford Bridge sai kumnga dai contract anu nong bera khan aziaka a contract a hianin a hlo po atam hle a hlo zat hi tundin huna Chelsea player zinga khum phak anom lava Chelsea player hlo tamber ani reng tinani chu khelna monero achang talem chuang lava City tang kum sang ni somni pania azom nowa atira che thama se kot san hanin thak sapa chuta chundu tu anei zo talo ane tundin huna ero free transfer in adu ber club azom theidona London club zom atum thu alo soito ange hin Fulham lama kan mu nge arinom ole hati chin hatun trumatan ne mai se clear tu te ha channel min ngai lut sak thina inchunga lom thuka soi tak meu ane like share subscribe mai ba ka hype te khamin hanti sakle ta ula thungai nom tak tenen kanin mu chhaule zel don ne